سوریه ولاتێکی پرنەتەوە فەرەنەتەوە فەرەئۆلە پشتی ڕاگەهاندنە دەستورە دەمکیە سووری پێکهاتەیەن وی وڵاتی نەرازیبوونا خۆ نیشاندان پێکهاتەیەن سووریە دەبێژن ئەف دەستورە دەمکی نەلگۆری داخواز و هێڤێن وانە و مافێن وان تێدا نەهاتنە مسۆگەرکردن لە دژی وێ دەستورێ خۆ پێشاندانên mezin li navçeyên Kurdan li Rojavayê Kurdistanê birêve diçin li dervayê Rojavayê Kurdistanê birêve diçin di serî de Kurd Duruzî û Xristiyan wê destûrê red dikin Wezareta Derveya Tirkiyê jî xwest rêveberiya nû ya Sûriyê mafên Kurdan biparêze û bide wî mafî. سووریا یەکێکە ji wan welatên ku gelek netewê têde hene bi berdewamî şanaziyê bi vê yekê dike lê mafê wan yên sereke zêdetir ji 6 salî ji bi wan nehatiye dan. Kurd û Turkman û Siryan zimanê wan yên cêwaz ji erebî heye wekû Kurd duwemîn mezintirîn neteweye li Sûriyayê. Xwesta wan ew e ku zimanê Kurdî di gelê erebî di destûr de hebe û mafê wan yên dî jî parastî be. دستور سوريا نو مخابن وكا هم انجام كونغرا نتوي دركت مخابن ايرو كاروبار سياسي هتا كرن جو هر كست د سوريا نو ده بشدار به وكا سوريا كفرانتاو دستور چد بيجي چه سر فرانتاو ديار كيريا هر كست د اقصا كيريا يك آلية يك رنگه مناسبة لضمان تحقيق العدالة واستعادة الحقوق. د دستور دمکیه سوریای ده چه آماجه به مافی کردان نهاتیه کرن. کرد دخواستن ناو کمار عربی سوریای جبو کمار سوریای وری گوهرتن. زمان کردی د دستور ده هبی. دان پیدان به مافی کردان وکو دوامین نتوا بهته کرن. لأویه که نهاتیه نویساندن د دستور ده. وصدر قرار السيد الرئيس اندامکی لجنه نویساندن راشنویسا دستور سوریایی دبیجه. کت پیش روژه ده پیکهاته و نتوین سوریایی کارن برای گفتگوی دستور کی باش و دگل برجوادین سوریایی و نتوین و بنویسه. أعتقد أنه ضمان الحقوق الثقافية واللغوية از باور دکم کوم سوگر کرنا مافین چاند و زمان جبو پیکهاته کرد و بریا پرنسیپا هم ولاتی بونا یکسان به دما کو همو سوری وکه هف بن دماف و ارکان ده بجداکاری لسر بنگاه نژادی اولی انجی مذهبی اف گرنتیا سرکه نتنیج بو کردان لیبلیج بو کردان عربان ترکمنان ازدیان آسوریان کریستیانان و درزیان واضحا على مبدأ فصل السلطات. پشتی راگهاندنا دستور دمکی سوریایی کارودان نافخوی و ین نفدولتی درست بون. خوپیشاندان مازن لنافچین کردی بریوه چون و بیان نامین پارتین کردی و درزی و کریستیانان به مبست رد کرنا دستور هاتن راگهاندن. جالی خواه وزارت درویا ترکیه داخواج ریوبریا نویا سوریای کرد که مافی کردان بوا بهیت دان. اول قنامه میه سوریه تنه به زمان عربی لسرهات نویساندن. هرچنده سوریا ولاتی فرانتوا و کرد دومین مزنترین نتوا ده سوریای ده. خواستا کردان اوه که زمان کردی دانشتا زمان عربی ده دستور ده هبون اوی هبی. که افجی مفکی سرکی کردانه. دلخواز محمد روداو دمشق.